Upravo smo krenuli voziti, bili smo cijeli dan na privatnom otoku koji imaju. Zove se Coco Cay i cijeli dan sam bila doslovno na suncu. Tako da we gotta get this ready. Valja ovo ovako kad snimam. Alright, so budući da je What the hell is this? Budući da je nastup u kojem moram pjevat, cijeli dan sam se hidrirala i trebam piti puno vode. Pogotovo, i nosim ovo posuda sa sobom. Pogotovo na dane kad pjevam, danas. Ovo je paket Liquid IV koji sam skužila tek kad sam došla u Ameriku. To su zapravo elektroliti koji ti pomažu dobiti energiju. Ovo su Energy Multiplier, ali ima i posebno za vodu, da ti u vodu unesu elektrolite s kojim lakše ti tijelo apsorbira vodu. Tako da ovaj Energy je top, iako izgleda odvratno. I drugi koji je kao za vodu. Pogotovo kad mama snimam video želim imati energije. A i od jučer sam prestala pit kofein. Prestala sam pit kavu. I boli me glava užasno. Help. Kofein is not a joke. It's not. Krenimo sa make-upom. Za ovaj nastup imamo svaki tjedan. Zove se Broadway Cabaret. I prvi put kad smo imali nastup trebali smo se obući. Tako da možemo ofisu na kopnu poslati kako ćemo izgledati svaki put. I sad svaki put moram tako isto izgledati. Tako da ovo će biti basic tutorial za moj basic look svaki tjedan. Na jedan od moja 2 day off. Od 7 dana stavljam šminku full face makeup 6 dana, što mi fakat ubije kožu. A za to je tu La Roche-Posay, znači, apsolutno holy grail, bilo koji, znači, sviži proizvodi od La Roche su mi predobri. I stvarno hidrira kožu i genijalan kao primer. A ovo mi je drugi isto genijalni primer Revlon. Mislim da nisam to vidjela doma u Hrvatskoj. Da se foundation jako dobro zalijepi. Idemo upaliti svjetlo. Svjetlo. Meni je jako dugo trebalo da se nađem dobar foundation. Super mi je od Essence čak bio foundation koji sad više nemam. A onda sam u Americi našla ovaj Fit Me Poreless matte. Je super. Pogotovo za stage jer mi treba matte. Da ne izgledam... Da ne izgledam znojno na stage-u, cause nobody wants that. I naravno stavljam rukama i se previše zadala. Mislim da spužica dosta toga upije, tako da nema smisla. Imam onak 20 minuta. Also, tan lines, look at that, wow. Ok, požurujemo sa šminkom, ali Anastasia Beverly Hills, ovaj bronzer je ženijalan. I to meni treba dosta bronzera, because stage makeup treba biti malo jača od normalnog make-upa, a poslije imamo party, so it's gotta stay on for long. Isto stavim kao malo podlogu na oči. I zapravo na oči želimo svjetliju podlogu i zato je ovaj isto drugi Anastasia Beverly Hills bijeli. Stavljamo posvuda jer želimo clear podlogu da oči mogu pop. I zatim budući da idemo all in, dark shade. Stavimo u neku burgundy. I'll just finish the rest without you guys because nemam vremena, imam onak 10 minuta.